Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биз бүгүн Баткен облусунун Лейлек районунун Сада айылындабыз. Бул жерге бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары иш сапары менен келишкен. Жергиликтүү элдин жашоосу менен, абалы менен таанышуу максатында. Азыр ошол депутаттардын тобун тосуп турган кезибиз. Адахан Кимсанбаевичтин жетекчилиги алдында Гуля Кожокулова, Алишер Эрбаев, Эмил Токтошев, Айгүл Айдарова сыяктуу депутаттар келген. Бул жакта дагы Баткен областынын губернатору бар экен. Чогуу келиптер. Райондун акими болуш керек. Айыл өкмөт жетекчиси. Ulukbek'e bana arkadaşlarınız? Gelinizler, bana alacaklar. Sizler bana ne olsa bana aktarlar, yetekçiler. Sen merak koyarım, balvan. Aldı merak koyarım sizlere. O adamlar turattı oraya. Merak edecek böyle. Gel şunlar. Şuraya bütken kandırmak istedim. Şuraya bütken. Kalır, azı sizde vaktiniz bolsa, benim bunların ürünlerini kösöten, kontrabandini şullanlardan kösöten, maştenlerini kösöten, kontrabarını kösöten. Şurada haşeratlı. Gelinizler, bunlar aklınızlar. Biz bir tarafta Bu vaktiniz bolsa barıp oşol, именно oşol sizge arızlanan baldarın ürünü aparıp, men materialları sizge kösötürüm. Gelme, yakın turbalar, yakın. Çay kaçtı. Gezdirek başlayın. Buganlar. Bizde gelip yolu kuvvetsin degen ekensizler 10 minutlar. Rahmat. Alacak hali çoğuluşka barbay desek yok. Şu yerden yoluşa 10 minutlar sıragan ekensizler biz topladık. Biz Gilat'tan kuramımız uşul. Bütün Kırgızstan fraksiyası. Bu yerde Emil Toktoşuk degen deputatımız. Büdjet komitetinde. Bu yerde Gula Kojogulova degen deputatımız. Sot, hukuk, nizam komitetinde. Arjakta Alişer Erbayev degen deputatımız. Jer agrardık siyasat boyunca komitetten müçösü. Arjakta Aygül Aydarova degen sosyallık meseleler boyunca komitetten müçösü. Ana bizning sekretariyattın jigitleri kızlar uşuldu. Biz Batken'e gelip birinci jiyinimizde uşul fraksiyanın jiyinin sizler bilen joluguşuunu ötkөрөлү dep çeçkenibizin sebebi men geçe görsöňüzler gerek. Leylek'te Razaqov'dagı ötkön joluguşuda ayttık, eң оор болуп аткан жагдайлар менен сиздер менен таанышып, учурашып кетели деп келдик. Geçe жыйынга областыбыздын жетекчиси да, районубуздун жетекчиси да катышты. İçki İşler Başkarmalığı, Çegara Kızmatı'nın yetekçileri, Janakı Kırdal, Özgöçe Kırdal, Tanavı'nın yetekçileri, oblastlık, rayonluk dengeldeki bazı yetekçiler karşıladı. Bizden rayonluk, jergilikli, ayıldık kengeçli deputatları, şahırdık kengeçli deputatları da katışmadı. Onun için ne maksatta kokta versin deyip sorandınızlar, söz sizlerde olsun. Kim de yapsın? Bizi yoqып kelgeningizler üçün çoğun rahmat. Elimizin atıdan rahatsızlık bildiremiz. Bizim mesele üzerinde kolunuzlardan kese giren sen çeşip etsengizler. Asakal. Kalganına buna Sunday hükümet başçısı Özkanbay Turat жақсы işleyip bizden жақсы хабар алып тұрады. Қалған Özkanbay менен бірге шешіп алабыз, гранттан шешіп берсеңіздер деп
suranabız. Bütün şul. Kalan harekatı özümüz kılabız. Biz geçe daha uşal mesele götürülgeni ayttık. Çegara meselesi bir günde çeşile turgan mesele emas. Çegara meselesi hızı çuu, güreş menen çeşile turgan mesele emas. Çegara meselesi tinch, turuqtuu biyilik bolsa, qo'shni mamlakatning biyiligi menen teng ata suylashib barib chechishe turgan masala bo'lishi kerak. Chegarani jalpi el birigib chechmaydi. Chegarani chegara xizmati var, hukumat var, Jo'g'org'i Kengash var. Mana shu 3 tarmoq birigib chechish kerak. Chegara xizmati chekni aniqlab berishi kerak. Hukumat o'shaga barliq shartlar tuzilishi kerak. Jo'g'org'i Kengash o'shani qarab ratifikatsiya qilib berishi kerak. Mana shunday qala masala meni chechiladi. Chegara degende ko'ngilga ko'p tashlab kelgan masala bu. O'zbekiston menen dag'i, Tojikiston menen dag'i gezinde Xitoy menen, Qozog'iston menen chegarani chechib qo'yganimizda dag'i bir top chirildagandar bo'lgan. Chegarani emas, hozir kechirib qo'yiblar. Atasi ketib qolgan uydan 2 to'shak, 4 ko'rpa bo'lisha olmay, avsınlar biri menen dag'izlashib ketdi. So'rab Mağa 2 ulaq deydi, sağa 4 qo'zi ketib qoldi deb bir tuğandarda ayrılışdı. Bu chegara degen yer, bu öte oğur masala. Bunu siyasatla tük aralaştırbaş kerak. Direke karşı bizde arkanday beylikler gelip, bunu çoğun siyasatla aylandırıp jiberiş. Düşüngeni de, düşünbegeni de, bilgeni de, bilbegeni. Bilgenine qaraganda bilbegenleri köpürök. Çındığına qaraganda jalgany köpürök. Anı menen chegara chechildi. Biz İmam Ali Rahman menen dagı bekem olturup oşol maseleni talqı kılıp bir çeçimge gelişimiz gerek. Mirziyoyev menen dagı oşonday olup çeçilişi gerek. Dileke karşı Kırgızstanda özünür bilesiңер, kim oğuzuna emne gelse oşonu ayta berет. Al jardan bergen orada teskersinçe ziyanın тийгизет. Geçe ayttım, bugün de qaytalayın. Qarаңыздар, Özbekistan'da, Tajikistan'da, başka memleketlerde chegara masalesini talqılap atkandığı jönündө bizdin el emes, bötön өлkө, özünün eli de bilbeydi, ukpaydı. Alarda mondagı öyle eşikin altına girip alıp, jakşınakay olup, süйлөшүп masale çekiler. Kuday buyursa, çekilir, mezgili jakında benetat dep işenebir. Çekilip kala, uşunca yıldan beri çekilip geldi. Daha kança yılga çekilip sozulap bilbeyiz. Rusya menen Japonya'nın ortasındaki talaş 80 yıldan beri ulanıp gelecek. 80 yıldan beri ulanıp gelecek. Diğer memleketlerin ortasındaki talaş 100 yılda ulanır. Biz egemen bolup administratiflik aymağımız yeni egemen ülkeler aymağına ötkendüğüne 30 yıl oldu. Dağı kança yılga çeyin sozulap Kuday bilir. Kıyın. Ayrıca bizde şu Leylek rayonunda bilesizler, Batken rayonunda bilesizler. Köçönün bir jağı Kırgızstan, köçönün arjağı Tajikistan. Anan çekiş kıyın. Özbekistan menen dagı ушундай айылдары бар. Su aylanıp gelip dağı Kırgızstan'ın içine girip ketet, anan жийин барып Özbekistan'a çıkıp kete berет кайра. Аны кандай кылып чечебиz, аны да сүйлөшүбүз керек. Эми ал үчүн bizde туруктуулук керек, чечкиндүүлүк керек, сабаттуулук керек. Ошо барып чечишибиз керек. Eğer şu chegara masalesi jönünde aytабыз деген болсоңуздар, chegara биздин көңүлүбүзгө көп таштайт тийген маселе. Аны күн түн дебей баарыбыз коюбузда ошо ол чагылган жаркылдаса дагы Leylek тынч бекен деп турган заман болуп калды. Биз түшүнөбүз аны, билебиз. Суроо барбы дагы? İtaliya'dan Tajikistan'a kırıp geçtiğinde şunu bir meselesini bana karar verseniz dedim. Niyesini karnaya masele? Düşanlığa alıp geçtiğinde biraz eğlendik olmaya kirgende alıp geçten Jetay oldu hazır. Şimdi şöyle telefonda çok çeşitli nemesi var mı yok mu? Bayağı 12 kişi gelsinler. Evet siz geldiniz. Tam şu anda ağzının akasının balası. Peleseçen Kırgızistan'da parmağı. Geçe Gülga Akay'mış olmasını ayttı. Meni de oşo beytaraf aymakta jursam bile sürü alıp ülke çıkınca masaleni ayttı. Bizim Oblastın gubernatörü deyiştü işlerden жүрүп аткандыгын, жана ал киши түздөн түз өкмөткө маалымат берип аткандыгын, чегара кызматынын жетекчилери өзүнүн
бағыты бойынша иштеп аткандыктарын айтышты. Эгер сиздер дагы жазуу жүзүндө берсеңиздер, биз аны биздин тажик кесиптештерибизге, тажик жогорку кеңешинин тийиштүү комитеттеринин депутаттарына биз өзүбүздүн багыт боюнча иштегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өзүбүздүн багыт боюнча. Анан чек ара багыты өзүнүкүн, коопсуздук кызматы өзүнүн, тышкы иштер министрликтери өзүнүн багытында ишти жүргүзсө, биз чогуу аракет кылсак жыйынтык чыгат деген ойдобуз. Бул 12 кишинин ал жака өтүп кеткендиги боюнча үстүртөн маалыматыбыз болгону менен документалдуу түрдө маалыматтарды кечип атат. Анан сиздер өзүңүздөр да кайдыгер болбой жазсаңыздар, жазганды үйлөнсөңүздөр, жогорку кеңешке кимге десеңиздер ошого деңиздер. Кайсы фракцияга десеңиздер, кайсы комитетке десеңиздер өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок болгон окуяны болгондой кылып жазсаңыздар да эч кыйшайбысыз. Мына биз эртең Ош шаарында жолугушуп өтүп мугалимдер менен. Күндө барабыз, мен таң эртең менен кайра эле Казакстанга кетем. Ошол кыргыз-казак чек арасындагы өтө албай аткан чоң жүк ташыган машиналарды көрүп атасыздар, 3 километрге чейин созулуп кетип атат. Ошонун арасында сиздер да барсыздар. Сиздерден бараткан гиляс бар. Сиздерден бараткан жашылча жемиш азыктары бар. Ошолор өткөрүлбөй турат. Биз бул маселени 1 ай башта көтөргөнбүз. Эртең Казакстандын эл аралык жогорку кеңешинин эл аралык комитети Кордайга келет. Биздин комитетибиз Кордайга барабыз. Ошол жерде казактар менен түзмөкүз отуруп маселе талкуу кылабыз. Бул маселени да демилгечиси катарында сиздерге маалымат катары берейин. Эгер сиздерде ушундай бир өтө оор маселе болгон болсо, жазсаңыздар, биз эл аралык комитет бул маселени көтөрүп, Тажикстандын ушул комитетин керектүү үч тараптуу кылып, Өзбекстан жогорку кеңешинин ушул комитетин акылдашабыз, сүйлөшөбүз. Баткен деби, Таджент деби, же Өзбекстандын тарабы кимиси даяр болгон болсо, ошол тарапта биз сүйлөшүшүбүз керек. Тек сүйлөшүү жолу менен чечилиш керек. Ошондой кылсак, менимче райондун, областтын жетекчилерине, тийиштүү министрликтерге дагы биз тараптан тийген эң чоң жардам ушул болот. Буюрса. Бирок жазганды унутпаңыздар. Ооз-эки кайрылбаңыздар. 100 киши болсо 100 маселе айтат, кимиси эсте калганын билбейсиз. Жазгыла, Азыр бизде ушул колубузга жолугушуу болот. Ошого чейин эгер жазып 12 киши баарыңар үй бүлөңөр атыңарды, паспортуңарды, байланыш телефонуңарды жазып койсоңор, ошонун негизинде биз кайрылабыз. Жарайбы? Жарайбы. Ушинтип жазып бергиле. Дагы барбы суроо? Бетинде көрүшөбүз деп ойлогон жок элек. Кудай жетиз мына бүгүн Сада деген айылдын атын чыгарып келип отурасыздар. Себеби Сада энди Кыргызстан эң таанымал болуп атат да. Статус берилди. Mana şu факт башталгандан бизге Сада айылы элге көрүнүктүү болуп калды. Мурун андай эле өзүнчө эмес. Солдаттарым эжеден жүрөт эле. Biz sağlık önemli kalkışka bol ahır olardı ve bizim ensasına çağırdı. Sizden öte kursan sada yerine karşılık bildiririz. Buna ötürü kovalarında bizim çoğuzu geçten. Çalıklar ötürüp geçse de bunda caydın istiyor vaktıda. Sizi de bizge çok hazırlık terapiye verildi. Bu sizin sada ayının turundan attan karşılığınızı bildirip koyduk. Sizge çok rahmet. Buyursun. Жакшылыктарга буйрсун. Барбы? Эгер азыр сонда бизде атайын бир кагаздар бар. Жана сары кагаздар. Жана 12 киши өтүп кеткен, бай бир тууганым өтүп кеткен деп атпайбы? Ошого бергиле. Анан атыңыз ким? Азымбай. Сиз жанакы 12 үй бүлөнүн баарын билесиздер. Siz anda mınday kılыңыз. Ошол биздин аймактан өрөөнү 12 киши ошондой болуп өтүп кеткен. Фамилияларын гана жазып коюңуз, эгер билгениңиздер болсо. Анан өзүңүздүн байланыш телефонуңузду жазып коюңуз. Балдар жардам берет го. Ошону толтуруп, азыр колуңуздагы жыйын бүткөнчө биздин колубузга берсеңиз. Сүйлөш. Дагы жокпу?
Turak joylar bo'yicha masalalar bor emas bile aytqila Jashirboy. Çakırak gelip katurak söyleyiş eller görüyor. 12 aprelde maksatın Selpan жағында. Ошол жерде менин имам этпеген, çok жақсы карап айтат да. Жарадар болгон бар. Asfalta tiygen de iyisi. Ошону алыш кичине кыйын болуп атат. Кай жерде жатат азыр? Азыр ишке которуп Жоқ, ал ошко кетип, оштон бишекке которду. Осколко путуга тийген осколко. Бишекте каралбайт. жакшы деп өзү айтты, аны ала албай атат. Эмесин ала албайт? Сандагы. Врачтар эмне Дагы барбы? Эми жок болсо Адахан Кимсанбаевич кош келипсиз. Шоқлы. Дайым биздин жакшылыктарыбызга келе бериңиздер. Мына кандай каргашалуу окуялар болду, бирок мамлекетибиз кайдыгер караган жок. Мурдагыдан да жакшы кылып сиздердин шарттарды түзүп берди. Рахмат баарыңыздарга. Жетекчиликтер өтө катуу иштеп жатат. Кудай кааласа энди жынчалыкта мындан артык болбосо керек. 6 үй биле. Сададан 6 үй биле эле. 9 үй. Ошол 9 үйдө үйлөр курулганбы? Курулган баары. Кышта жылуу болдубу? Келди. Я. Токтоп туруңуз. Эмнеге жылуу болбой атат? Сиздин үй барбы ошондой? Неме бичкен да жағабыз, тоқ бичкен алсайбыз. Жылубайт. Жылбайт да. Жайдачы. Спать юктайды. Жаап койсоң, адам жеше албайт. Аба жеп. Ачып койсоң, спать жаап, муздайсың. Анан эме айтпай атасың арман? Я. Сиз билбесеңиз мен айтайынбы? Башарт ошо жактан келип калган болсо, оңуз ачкыдай болбогула дедиби? Андай болду. Мен туугандар силердин ички айта албай аткан көзүңөрдөн окуйт. Мына аксакалдар, жигиттер бар ыраазычылык рахматты айтып атат. Буйурсун, болсун ошол. Бирок көзүңөрдөн ошондой нерсе жанагы жүгүртмө барбы? Жарнак. Ошондой болуп өтүп атат, мен окуп атам силерден. Биздин үйүбүз кышта үшүп атабыз. Жайда дем ала албай ысып атат. Бизде вентиляция жок. Балдарыбыз кыйналып атат. Жаш балдар кыйналат айрыкча. Дем ала албай. Бизге барбы атпайбы ошондой жазылган? Өтө жукада цементтин үстүгө эле коюлган. Атыңыз ким? Райхан. Райхан. А эмне мен ушуну сурабайынча айтпайсыз? Кайнагалар барбы? Я. Айтайын деп турат элек. Эм айтайын деп аттыңыз. Жакшы. Биз буларды дагы өз көзүбүз менен көрөбүз. Стенасы да вообще жукада. Дуалы. Дуалы. Силер электиктер жалаң орусча сүйлөткөнсүңөр да. Ошого кечеден бери бишкектиктерге үйрөтүп атам мен. Үйрөнүш керек ушул жакка келип орусчаны деп. Эми мындай кылалы. Анча мынча болуп аткандыр мүмкүн. Биз барып көрөбүз. Азыр кулумузда жыйын өткөргөндө дагы 100 канча үйүбүз ушундай жараксыз болуп калды деп жазган арызыңар биздин колубузга түшкөн. Ошол боюнча да келип атабыз. Аны да көрөбүз. Анан жанагы муздаткычтарды бергенде былтыры ушул мезгилде биз сураганбыз сиздерден. Эң керектүүсү эмне болуп атат деп. Себеп теледен көрүп калдык. Кыргызстандын элине ыраазычылык билдириш керек. Пияз, сабиз, картошка, эт жиберип атса, кээ жерге төгүлүп кеткендерден эле көрсөтүп атты. Бирок бизге эң керектүүсү сүт, айран, эт чыдабай калды, муздаткыч керек деп жазган экенсиздер. Биз бүтүн Кыргызстан канча үй күйсө, анын үстүнө кошуп дагы 3 майыптын үйүнө чейин ошол муздаткычтарды киргизип бергенбиз. Киргизип мен айткам, токко сайып бербе деп, мына бул жигиттер келишкен. Bir үйгө кирип баратсак, жок иш жерге кое бергиле дейт. Жок үйүңүзгө киргизип беребиз, бизге жетекчибиз үйүнө кирип, сайып бер, кийин иштебей калды дебесин деп десе, үйүнө кирсек муздаткычы бар экен деп дагы айтканын билем. Алдагы эсимде мен. Бизге дагы ошондой ар кыл келип кайрылат. Бул бирөөлөр жетекчиликтерди сөгөт, бирөөлөр жетекчиликтерге рахмат айтып батасын берет, бирөөлөр жакшы иштеп атасыңар деп бизге ыраазы болот, бирөөлөр бизди укпай атасыңар деп нааразы болот. Ошол сыяктуу баардыгын тегиз карашыбыз керек, Үйлөрдү көрөбүз көзүбүз менен, байкайбыз, көрөбүз, жообун айтабыз. Я.
Жолдарыбыз биздин мына Кулундай мага каттay турган жолубуз, машин жолубуз жок. Мына жактарыбыз анан тешилип кеткен. Ой, жолду көрдүңүздөр мына. Bu kişi Bişkek'ten saylangan bizim deputat. Öyle Kocakoğlu'na деген kişiyiz. Hazır şu genelde ayıp tutar. Tura Sayuzlu mezgilinde kolundu safkozu özdeştirilgende de ben kolundunun tarihini ayıp gelesem. Bu yerde özdeştirip kimdir Batır oluştu. Buna usul bizim kanalda da usul 70. yılları bu aksakalların esinde oluş gerek. Oşunun bar yeldin demirgesi menen jasalgan. To'ra mı? Aşağı rıkması menen köptөгөн işkanlar bitkön. Hazır aşağı menen monda 2 bölme uy kurturguzалы dese biz uydan çıkpay koyduk. Bunu o yerdeki jumuştardın bardıq aşağı rıkması menen köpçülüğü bitkön. Kim uşul жерден батыр болуп кетти? Ошол кезде совхоздун директору ким эле? Азыр элге таанылдык деп атасыз аксакал, ошондо таанылган колунду. Бүткүл союздук деңгээлге чыккан. Аксакалдардын эсинде бар. Колунду менен Сейдикум совхозу экөө бир убакта өздөштүрүлдү. Туурабы? Biz şunday deputatlardan kapı olup ketebиz. Bunu kılıç gerek деп koyup öyle жүрөбүz da. Biz neseni mana men kıldım dese biz razı oluruz da. Mına azır bizde köprük yok. Balдар mектepke bara sel kaptap ketken. Köprüktü keçip mektepke kılındıgar. O hem jeki adam ötө turgan köprük. Mına maşın je bir jükmeye öte albayız. Taksiga aytsak 300 so'm менен Кулундуга апарып коет. Болсо мындайынча айланып барабыз, 300 so'mга апарып коет. Ошол көпүрө кайсы жерде? O 10 hektar adam ötө turgan эле. Biz мындайынча айланып машин жол менен барабыз. Bunu Arıktın köprüsü. Siz için kanal. İlgili kanalıyla hazır Arık olup kaldı. Bravo. Aynen tuğandarım ben. Uyat mesela şey. Uyat. Kocaman uyat mesela. Kança, doktorumuz kıynalbaysız. Kança kocalık var? 25 25 kocalık var. 25 kocalıktan her birinden 2'den jigit çıkar mı? Bardığı puldular Bişkekten öyle köçüp ketken. Biz yok şunun bebeçara jetim jesip kalgan. Kırık dursa. Eğerde 25 uydan 25 erkek var mı? Var. Her bir uydan birden kap semen çıkarıp veremiz degen jigitler var mı? Özünün balası için, men için emez, siz için emez. Özünün nemeresi için o yerden Arık'tan köprüden ötüş için. Emi bardıq neseniyle muncuday olup жатып alып oğuzuma sal degeninde toktatışımız gerek turgan. Uşunday nerselerdi ilgeri rayonun hakimine de jetkirбей, совхоздун директоруна da jetkirбей, aksakallar oturup kengешip durup ele aşar menен бүтүрүп salчу ушуну. Bu aşağı menен бүтпөйт adakan tutsanbayız. Betke maşın Ejeke, yol salış gerek. Atınız kim? Atın Zebe Oroz'uga. Men maşina jol жөнүндө айтып аткан жокмун. Көпүрө жол. Köprü var baldarga. Köprünün sağan el aşağı yol menен salıp bergen. Bizim balдар ötü olsa bırak narık ötü de sel kaptap kalgan. Emi olup atat. Balдар eптеп keçip ötüt. Bizge maşın yol yok. Keçe bizi attı birinci uruşta biz ketip atkan. Nurmata aytın. Bizim ana tajikler on etti. Kırgızstan jerin arenda algan jerden bizi saldıttılar. Tajikler attı. Bunların mesela da Biz bekon ketalbayız. Evakuasiya olganda kaçkan var. Evakuasiya bize manday turudan yol Kaçkan kaçkan degen niyet kıl başka. Ben niyet kılbayız. Ketanki bizge bir alırsa aytatmayın. Biz 300 sonda pomidor eksek, aparıp taksiga artıp barsak şu 300 son bolağı yok bu. Bizge kıyım olup kaldı çegarada. Düşünüptür. Biz şef bol oturgula dep. Bayda, orada özü 27 kocalık var. 137 adam geçen. Kaçkan var? 9 yükümüzde. 9 onda konumuzda yerin negizgi meselesi şu yolda onda belgiledi. 1 kilometreye 200 metreye asfalt төшөлгөн. Бұл жагыда мына Мош айтканы туура эле көйгөн, ар жагыда көпүрө. Ар жагыда жол бар. Аны алса болот. Бирок бөлгө жанагы эле маселе болсо, жерде боюнча боюнча салабыз. Сиз өткөндө салабыз деген өзүндө эмне болду? Ушуну тажиктер менен мына программдарда турат. Anda söyleyecekler. El menen ошондо жолу ушуну өткөрүп бирге түшүндүрүш керек. Айтылган мен билет, булар негизи биринчи асман. Өздөрү келип аткан. Siz уккансызбы ушул сөздү? Гранчыларга салынбасын деп biz сала албайбыз. Кесе келе токтолон болуп кетет. Бирдеки фундамент салып. Келип айткан. Сала албайт. Мана şu köprünün arkasынан канча жаңжал болуп. Тажиктер салып берген ошол көпүргө. Жол
kerekli degenin Yok bir aytganda tushunmaganlar bor, to'g'rilar. Mamlakatda dengelde Yaşaşımız gerek de bizge yol gerek, su gerek. Atımız kalsa çechilib qoladi. Atımda Caner aytdım, Borozova Zebi'nin. Mana şu saptayan men özüm avrotundan bergemin, el üçün. Biz şu fap bolup şette elde yaşap kaldık mecette. O bayrak elinip. İlgeri bizde hiç çekedeydik. Razaklıkla karayttık, razaklıktan azı kullandık koşuyordu. Biz yani yol meselesi kıyın. Anı düşündüğümüzde hakim dağı aytты, demek bardıq mesele sizlerde talkı olgun eken, düşündürülgen eken, şegaraga çekteş bolgon yerlerge çarvalık kuruluş işlerin жүргүзүүгө эки тараптуу тыюу салуу жөнүндө келишим бар. Эгер ошол шегара аныкталганга чейин токтолуп турушубуз керек деген болсо, анда булар деле колдон келип турса деле сабал койт. Onda anıktaş gerek tezirek. Эми биз айтып атпайбызбы, аныкталып атат. Eğer onda böyle yer o. Ona kalan Tacikistan, Tacik kolları. 25 kub, 13 metre bunday. Bundan aşağıda dağın 13 metre bunday say var. Bundan sonra kalanlarını Tacik'in onlar pul vergen. 2 metre. Kırgız'da özgürlükün narzağı da durar. Adı, Selan'ın hep gelen adı. Öz boyutlu adam. Bu el kullandığı Koyvoyt elede. Sizge köprü kurulma koyvoyt. Yaxşı, yaxşı. Bilet ekensiga so'rab qo'ydilar da. Bashart deganda. Kem ananda bomba beyishi degan bormi-da, qo'rqinch bo'lganda qochadi, yerni ayron qilib bersin bizga. Bakal saksakal tınçılık ele olsun. Keliş olsun. Bo'lsin deymiz. Bizim yuragimizda sizlardiki ham sog'at. Ya xudo xolasa tinch yaxshi. Mana hozir Odaxon Mirzo aytdi, chaqilgan jalb desa. Ha, to'g'ri. Sadaqlarga условия yaratib beringizler, bize bilir saadet. Yaxşı. Zebici. Qarindoshim bo'lsangiz kerak. Batken 7 oblast bo'lsa Qirg'izistonda, bir de oblast yönünde mizam yok. Batken oblast boyunca mizam var. Batken'in özünçe makamı var. Hazır biz deputatlar chegarada joylashgan ayıldardın makamın dağı bir jolu qarab chiqalı deb atamiz. Bирок мындай кылышыбыз керек. Баласын өтө жакшы көрө берип, майып кылып алган ата-энелер бар. Ошол сыяктуу эле элди дагы өтө көп жакшы көрө берсең, эл дагы майып болуп калышы мүмкүн. Эки тарабын бирдей карайлы. Жарайбы? Ушул мезгилге чейинки болбогон иштердин баардыгы болбаса ошого шүгүр дейли. Мындан ары карабай жакшыраак болуп кетер деген үмүт менен бололу. Ana kaçkanga degen sözdü unutalı. Korkota mülk kettim degen sözdü unutalı. Sizler mınday birinizler 4 yıl kan geçip, ot geçip Berlin'e varıp gelip 100 yaşta çıkan ardagerlerimiz jürök. Sizler bilinizler, Müslüman elbiz. Jaratkandan buyruk bolbosa muno daraktan bir jalbırak üzülüp jerge düşpeydi. Баарын маңдайга жазганды көрөбүз. Ушул доор, ушул zaman биздин пешенеге жазылган. Корксок дагы ошол күндү көрөбүз, коркпосок дагы. Андан көрө жакшылыктан үмүт кылып, келечекке умтулуп, көпүрө курсак өзүбүз кура берели. Бирөөнү күтпөйлү, мунжу эмеспиз, майып эмеспиз. А эгер өкмөт тарабынан, бийлик тарабынан жардамдар келген болсо, дагы дегенди токтотолу. Дагы мага керек дегенди коелу. Мен былтыр ошол гуманитардык жардамдарды келип атканда көрүп, biraz капа болдум. Кече Украинаны көрдүңүздөрбү? Мариупольду караңыздар. Жанагы солдаттар, Украин солдаттары алып келип, канча күндөн бери эт жебеген, нан жебеген 80ге чыгып калган кемпирге жанагындай буктурулган эт берип атат. Тушонка десе түшүнөсүңөр, орусча айтсак. Анан нан берип атат, анан шекер берип атат. Ал, эни ал деп атат дагы. Анан кызыл байракты жерге көтөрүп чыкпады беле. Ошону колунан алып жерге таштап тебелеп атат. Тебелеп атса, ошол 80ден ашып калган кемпир араң турат ачка. Баягы тамак ашынын баарын таштап, мага керек эмес, алып кеткиле деди. Мына тууну мага кайтарып бер. Ошол туунун астында менин атам менен апам согушкан деп атат. Мен ачкадан өлсөм дагы тууну бер кайра, желекти бер. Мына оокатыңды алып кет деп сүрүп койду. Көрдүңөрбү ушуну? Gördüңөр ушуну? Мына намыс. Мына уят. Мына кадыр бар.
мен телевизордан ошону карап отуруп эки көзүмө жаш толду ушул кемпирге. Символ болуп калды азыр ошол. Ошонун символун көрсөтүп атат. Мамаев курган Сталинградтагы жанакы Родина заводду көрсөтүп атат. Бирдей кылып көрсөтүп. Биз кыргыздар айланайын. Сөксө дагы мейли, урса дагы мейли, эптеп эле bir tamak verse boldu dep kaldık. Al kempirdeyi bol olmay atmayız. Kudayga şükür değil, aylanayında. Külüçü da, mayı da, şekeri de, başkası da geldi usulacak. Hiç unutta kalgan joksuzlar. Bирок dagı dep arkadan жүгүргөндү adamdın göңүлү buzulup ketеткен. Biz hiç kimden jardam surabайлы, rızkını jaratkandan tileyli, beken bolalım, turuktуу bolalım. Kalgan işlerdi mına Hakim aytты, бүтөт атат деп, айыл өкмөтү турат бул жерде, чегара кызматынын жетекчиликтери турат. Могул жерде өзгөчө кырдаал жетекчилери бар, милиция жетекчилери турат. Бири-бирибизге жат эмеспиз, чоочун эмеспиз. Ич ара душман издегенди токтотолу. Жарайбы туугандар? Бизге республикалык деңгээлдеги кандай маселени койсоңуздар, биз чечкиндүү убада беребиз, аны аткарабыздар. Бирок колдон келбеген нерсени көпүрө куруп беребиз, шагыл төгүп беребиз, асфальт басып беребиз. Andan biz daim alыс болып келгенбиз, дагы да ага убада бербейбиз. Сүйлөштүкпү? Бирок ошону жасай турган, аткара турган адамдар менен иштешебиз деп убада кылабыз. Сүйлөштүкпү? Бизге уруксат бересиздерби? Аксакал батаңызды берип коюң. Кел. Карасын, деніңіздер сау болсын, бала сақаңыздармен, сонан шында келгендерге қош келіпсіздер, сіздерге ақ жол сай. Bana yerimiz tünç olsun, memleketimiz tünç olsun, kattalarımız soğuk olsun, hiç kim oğlu olsun, sırf olmasın, oynup külübüre vereyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rahmat size. Yolu uşağlı bir degen çıkkarınlarga rahmat size. Kaçıra çıktınız ama? 86. 86. İyi sonra. Rahmat. Hocam güçlü bir resmen bitecek. Dökövüz kaldık abi, oğlum jönötürdüm bunu. Урматтуу мекендештер, Сада айылындагы бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары менен элдин жолугушуусу аяктады. Көрдүңүздөр, бул Сада айылында аябай сонун болуп ушкан тыт силерге көрсөткүм келди. Көрүнүшү эле бир өзүнчө бир керемет болуп турат. Аябай бышыптыр. Бирок азыр жегенге бизде убакыт жок, анткени азыр Максат айылында эл менен жолугушуу болот. Тагыраагы элдин жашоосу менен таанышуусу болот фракциянын. Ошол жакка барышыбыз керек. Кийинки эфирден көрүшкөнчө коштошпойбуз. Жарым сааттын арасында буюрса, жатып алсак, кайрадан байланышка чыгабыз.